ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайюрзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунандаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд, ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат бо кадрҳои ин ниҳодҳои давлатӣ пешвои миллат асосан оид ба таъмини суботу амният, таҳкими волоияти қонун, мубориза алайҳи ҳама гуна ҷинояткорӣ, бахусус терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳое ки дар шароити авзои мураккабу печидаи минтақа ба амнияту субот ва зиндагии осудаи мардум хатар доранд, таъкид намуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Камолзода Фарҳод Воҳид ки то имрӯз ба ҳайси раиси Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамуд, ба вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Файзуллозода Муҳаммад Саид Убайдулло раиси Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони раёсатҳои мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводҳои мухаддир, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва наврасон, сардорони шуъбаҳои рақами 2 вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Фирдавсӣ, шуъбаҳои 1-2 дар ноҳияи Сино ва шуъбаи 2 вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҳамчунин ба вазифаи сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Қубодиён, Балҷувон, Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Дӯстии вилояти Хатлон, ноҳияҳои Лахш ва шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд кормандони соҳибтаҷриба, кордону болаёқат таъин гардиданд. пешвои миллат дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созандаи ҳукумат, рушди устувор ва таъмини зиндагии шоистаи мардум ба роҳбарону масъулини сохторҳои таъминкунандаи амнияту тартибот супоришҳои мушаххас дода, таъкид намуданд ки тарбияи кадрҳои ҷавону умедбахш вазифаи асосии ҳар як роҳбар ба ҳисоб меравад. ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои давлату миллат, шаҳрвандон, пешгирии амалҳои номатлуб, бахусус зӯроварӣ ва ришваситонӣ аз масъалаҳоеанд ки бояд дар ин самт муборизаро пурзур намуд, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. бинандаҳои азиз, акнун таваҷҷӯҳи шуморо ба фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб менамоем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод намудани Раҳмонализода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонализода Рухшона Раҳмоналӣ бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад, аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 октябри соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод намудани Раҳматҷони Умедҷон мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳматҷони Умедҷон аз вазифаи судяи суди шаҳри Бӯстони вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 октябри соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 октябри соли 2019 дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Камолзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Камолзода Фарҳод Воҳид бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси Кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 октябри соли 2019 дар бораи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Камолзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Камолзода Фарҳод Воҳид муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 октябри соли 2019 дар бораи раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Файзуллозода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Файзуллозода Муҳаммад Саид Убайдулло раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон котиби шӯрои амнияти Федератсияи Россия Николай Патрушевро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози мулоқот таъкид доштанд ки таъмини амнияти суботи умумии мо яке аз бахшҳои калидии ҳамгироии Тоҷикистону Россия мебошад ва дар ин ҷода ҳамкории мо ба таври матлуб рушд карда истодааст. Изҳори боварӣ карда шуд ки танҳо бо талошҳои муштарак мо метавонем дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм, ифротгароии динӣ, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ, қочоқи маводи нашаовар ва дигар таҳдидҳо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. Таъкид гардид ки барои мубориза бо хатарҳои ҷаҳони муосир, ҳалли мушкилоти амниятии минтақавӣ, пурзур кардани иқтидори мудофиавии нерӯҳои сарҳадии Тоҷикистон вобаста ба таҳдиди хатар аз ҷаниби Афғонистон бояд тадбирҳои дастаҷамона андешида шавад. дар ин самт ҳамчунин ҳамкорию ҳамгироии шӯроҳои амниятии ҳарду кишвар зарур шумурда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқоти судманд масъалаҳои ҳамкориро дар чаҳорчӯби созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони ҳамкории Шанхай мавриди баррасӣ қарор доданд. дар мулоқот ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамкории низомӣ ва ҳарбӣ техникӣ ва таҳкими робитаҳои байни сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. Татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки бахшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст, идома дорад. имрӯз дар ҳамин замина 1521 нафар маҳкум шуда аз муассисаҳои ислоҳии сукунатии рақами 10 шаҳри Ваҳдат аз адои боқимондаи ҷазо озод гардиданд. мавриди зикр аст ки қонун дар бораи афв ба зиёда аз 20 000 шахсоне ки ҷиноят содир карданд, аз ҷумла нисбат ба ноболиғон, занон, маъюбон, шаҳрвандони хориҷӣ ва дигар шаҳрвандон татбиқ карда мешавад. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. мавриди амал қарор гирифтани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв орзуи ба озодӣ баромадан ва шӯълаи умед ба зиндагиро дар қалби ҳазорон нафар маҳкумшудагон ҷомаи амал пӯшонд. ин навбат дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки бо ташаббус ва пешниҳоди раъиятпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди амал қарор гирифт, бештар аз 1,5 ҳазор нафар маҳкумшудагон аз муассисаи ислоҳии сукунатии рақами 10 шаҳри Ваҳдат озод карда шуданд. нафарони афвшуда аз маҳбас озод шуданро бо рехтани ашки шодӣ миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуда изҳор доштанд ки маҳз раъиятпарварӣ ва қалби бузурги бахшандаи роҳбари давлат буд ки онҳо имрӯз ба озодӣ баромаданд. зимни суҳбат бо афшудагон маълум шуд ки онҳо аз ҷиноятҳои содирнамудаи худ пушаймон шуда имрӯз ба назди волидон ва фарзандони худ баргаштанд. аз номи худ ва аз номи ҳамаи маҳкумшудагони муассисаи сукунатие ки ҳозир мо дар инҷо ҳузур дорем раҳмат ва ташаккури худро ба сардори давлатамон асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки нисбат ба маҳкумшудагон ғамхории худро ҳеҷ вақт дариғ намедорад. қариб 20 000 маҳкумшудагон ба озодӣ мебаранд. аз ҳамин сабаб ман ташаккури худро ба президенти муҳтарам ки нисбат ба халқ бисёр ғамхору меҳрубон мебошад баён менамоям ва ки мана ҳамин мардум ҳама ба назди зану фарзанд бо хурсандӣ бо табассум бармегарданд. дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ин 16-умин маротиба аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул мегардад ва ин навбат дар доираи қонуни мазкур нисбат ба 20 000 нафар татбиқ карда мешавад. мо аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олии муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдор ҳастем ки гуноҳошон афв кард. мақсад чандин одам хирсанд мешавад дар ислом омадагия ки мақсад як одами маҳбус агар озоди чандин савоб мегирӣ. инҷа бибинем ки 20 000 нафар чандин 20 000 нафар бо 60-70 000 нафар дигар аз паси о дар хирсандиянд.
یعنی که جناب عالی اخ خورد نکنه همه وقت صاحبان سر ملت ما باشن. همچنین امروز 88 نفر محکوم شدگان مؤسسه تفتیشاتی رقم 1 شهر دوشنبه در اساس مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از محبس آزاد شدند. از میان آنها 37 نفر محبوسانی که با تعیینات سودی ویران کنندگان ترتیبات داخل نظام محبسی اعتراف گردیدند به آزادی برآمدند. مسئولین ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و پروکراتورای گنرالی تاکید نمودند که در دایره قانون مذکور محبوسان از ادای باقی مانده جزا آزاد می شوند و این اقدام بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به هر یکی آنها امکانیت فراهم می آورد که راه درست را انتخاب نموده دوباره دست به جنایت نزنند. با پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان minnatdori خودمان رو بیان میکنیم که ما رو امروز با 25مین سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان عفو نمود. دوباره به نزد پدر و مادرمون برگشتیم. منت داریم. از جوانان خواهش میکنیم که جنایت نکنند، خدمت مادر وطن رو به سری بلند اجرا کنند. اما کاری کردگی ما پشیمانیم. 24 نفر محکوم شده از مؤسسه معالجوی رقم 3 شهر وحدت در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از محبس آزاد شده به آزادی برآمدند. باید تاکید نمود که محبوسان بیمار از دیگر مؤسسه های اصلاحی و مؤسسه معالجوی رقم 3 شهر وحدت برای طبابت انتقال داده شده در اینجا معالجه کرده می شوند. به تصویب رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را تشبث به واسطه انسان دوستانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و غمخوری نوبتی رهبر دولت نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان می باشد. نوریدین قربان، اهل دین کریم، بهردین زویر برای برنامه اخبار. 6 ноябр аз қабули Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон 25 сол пур мешавад. Ин давраи амали Конституция шаҳодати интихоби дурусти шакли идораи давлатдории мардуми тоҷик аст. Зеро танҳо бо шарофати ин санади муҳими ҳуқуқӣ дигар давлатҳои ҷаҳон Тоҷикистонро ҳамчун давлати татбиқкунандаи сиёсати дарҳои кушода ва сулҳпарвар шинохтанд. шарҳи Зулфия Раҳимзода. 25 سال قبل 6 نوامبر 1994 طریق رایپرسی عمومی خلقی یعنی از جانب خلق با درک مسئولیت بلند و یکدلی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردید. در این دوره کنستیتوسیا همچون سند راهنما و پایدار حقوقی در بنیاد دولت صاحب استقلال نقشی شایسته گذاشته است. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است. در باب اول درباره اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، در باب دوم درباره حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، در باب سوم مجلس عالی، در باب چهارم پرزیدنت، در باب پنجم حکومت، در باب ششم مقامات محلی و خوددارکنی دولتی، در باب هفتم ولایت مختار کوهستان بدخشان، در باب هشتم سود، در باب هم پروکراتورا و در باب دهم ترتیب و تغییرات کنستیتوسیا آورده شده است. نقش تاریخی کنستیتوسیا پیش از همه در آن است که مردم تاجیک صاحب اختیاری و مستقلیت خود را محض طبق مقررات همین سند دقیق نمود و سمت‌های ترقیات کل ساحه‌ها را مشخص گرداند. صاحب اختیار اعلام گردیدن جمهوری تاجیکستان معنای را دارد که جمهوری تاجیکستان سمت‌های سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه و آزاد معین می‌نماید. در ماده 12 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساس اقتصادیات جمهوری تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد. فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابری حقوقی و حفظ همه شکل‌های مالکیت را از جمله مالکیت خصوصی را دولت کفالت می‌دهد. البته این مفهومی در ماده 12 پیش بینی شده مفهومی خیلی وسیع می‌باشد. این مقررات کنستیتوسیا دولت را عهده‌دار می‌کند که فعالیت آزاد اقتصادی و رقابت سالم را دستگیری نماید. با تقاضای پیشرفت زمان 26 سپتامبر سال 1999، 22 ایون سال 2003 و 22 می سال 2016 به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان توسط رایپرسی عمومی خلقی تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شد. در نتیجه وارد گردیدن تغییرات در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کلمه سرقانون از نام و متن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان گرفته شده. من بعد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان باقی مانده شد. باعث افتخار و سرفرازی است که حس ملی و وطندوستی مردم تاجیک و مخصوصا نسل جوان و حفظ استقلالیت و کنستیتوسیا و خدمت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بلند شده نیروی تازه بخشند. در مقدمه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سخنان زیرین تاریخی نوشته شده است. ما خلق تاجیکستان
قسم جدا نشونده جامعه جهان بوده خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضره و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته تأمین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده آزادی و حقوق شخص را مقدس شماریده برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت ها را اعتراف کرده بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده همین کانستیتوسیا را قبول و اعلان می نماییم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در قطار 10 کنستیتوسیای بهترین دولت‌های جهان اعتراف گردیده است. агар дар асри 20 масъалаи фарбеҳиву гирифторӣ ба онро шахсони алоҳида муҳокима мекарданд, ҳоло он ба мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст. яъне доштани вазни зиёд ба саломатии инсон шадидан таҳдид карда сабаби гирифторӣ ба бемориҳои зиёди дилу рагҳо мегардад ва дар бисёр ҳолатҳо шахсро то ба марг оварда мерасонад. гузориши ҳамкоронамон. фарбеҳӣ боиси гирифтор шудан ба бемориҳои атеросклероз, инфаркти миокард, газаки талхдон ва диабети қанд шуда метавонад. афзоиши бемории фарбеҳӣ бо беҳтар шудани шароити маишӣ ва паст шудани фаъолияти ҷисмонии одамон зич алоқаманд аст. дар мамлакат бо мақсади пешгирии фарбеҳшавӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. таи солҳои охир дар пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология шуъбаи метаболӣ ва гиёҳҳои шифобахш фаъолият дорад ки бо истифодаи шароити имконоти мавҷуда мутахассисон дар ин самт фаъолияти босамар доранд. барои мубориза бар зидди оризаҳои ин беморие ки тамоми ҷаҳонро ба таҳлука овардааст, яъне ки тамоми ҷаҳон ба ин проблема дучор шудааст ва имрӯз дар тоҷикистон ҳам зиёдшавии сафи ин бемориҳо ба назар мерасад. оризаҳое ки аз ин беморӣ пайдо шудааст ин ҳам ки бошад бадшавӣ ва бемории ҷигар, функсияи ҷигар, яъне ки пайдошавии стеатогепатитҳои музмин, панкреатити музмин, бемориҳои ғайриалкоголии ҷигар, яъне ки он тамом бемориҳое ки аз фарбегӣ, яъне ки яке аз оризаҳои фарбегӣ мебошад. барои ҳамин гуна бемориҳо мо як шӯъба кушодем ва ин шӯъба ҳам ки бошад хело дар сатҳи баланд аст ва бемороне ки ба ҳамин беморӣ дучор ҳастанд мо онҷо бистарӣ мекунем ва ташхису табобат мегузаронем. ба андешаи мутахассисон дар инкишофи фарбеҳӣ омилҳои ирсӣ аҳамияти калон дошта он чун ихтилоли мубодилаи моддаҳо аз насл ба насл мегузарад. барои пешгирӣ ва раҳоӣ аз ин беморӣ пеш аз ҳама парҳез намудан аз таомҳои серғизо, тағзияи мураттабу шифоӣ ва варзиши шифоӣ муҳим ва саривақтӣ хоҳад буд. маҳмудалӣ Сафар, Баҳодур Қурбон барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, кишоварзони ноҳияи дӯстӣ дурнамои ҷамъоварии пахтаро иҷро намуданд. хоҷагидорон аз масоҳати бештар аз 7000 гектар 14000 тонна маҳсулоти пахта ҷамъоварӣ карданд ки 100% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи дӯстӣ. با کار درآوردن زمین‌های بیکارخوابیده در موضع گروتی ناحیه دوستی به افزایش اختلال 3 ساله مخصوصاً زراعت پخته مساعدت فعال کرد. شاداب نمودن هزارها گیتار زمین‌های تشنه‌لب جماعت 20 سالگی تاجیکستان ناحیه دوستی موجب گردید که این موضع‌ها با گردش استحصالی وارد کرده شده قبل از همه در اینجا پخته پرورش کنند. در همکاری با شرکت جونتای خطلون سینسیلو سال روان در ناحیه دوستی محصولات خوبی صادراتی پخته پرورش کرده شد. جماعت شهر مستقل استفاده کنند تاجیکستان مردم دونمو 2493 گیتار کشتی پخته داشته از جای 5550 تن ما 5632 تن پخته سپردن دونمو را اجرا نمودند. جماعت دهات گردی گرونودوف در میدان 900 گیتار کشتی پخته گذراندند. حاصل خوب به دست آوردن عهده‌دار گرفتیم که در بین 10-15 روز باقی مانده حاصل را جمع‌آوری نموده از دورنمای نقشه جماعت سربلندانه برایم. جماعت دهات نوری بخش و دهقان‌آباد نیز از اجرای دورنمای پیش‌بینی شده پخته مژده رسانیدند. در خوجگی به نام اشبیک ستارخ نیز روستای نزدیک هدف‌های استحصالی به ساما رسانیده می‌شود. 1140 گیتار پخته کوریده به جای 10590 تن نقشه قریب 10900 تن جمع‌آوری کرده شده است که 114% امروز برابر است. در صحرا حاصل هست جمع‌آوری کرده برای جایش نقشه ولایت سهمگذار می‌باشیم. 835 گیتار دورنامه پخته بود. 835 دورنامه را 100% اجرا کردیم. تا امروز 1890 تن پخته جمع‌آوری کردیم. پای هم تامین کردن عهده‌داری‌های پیش‌بینی شده به آن زمینه می‌گذارد که ناحیه دوستی در آراستن خیرمنی با شکوهی بیش از 14000 تن اشیاء خام صادراتی
کامیاب گردد. در ناحیه دوستی بوده‌ها نقض آمده دهقانان حاصل خوب به دست آوردن. دورنمای جماعت دهاتی جنیکول 2600 تن پخته و تا امروز 2800 تن پخته جمع‌آوری نموده. تا امروز 40 سنتنر پخته ما به دست آوردیم. نوع ترکی فلش می باشد. در صحرا پخته چینده ایستادن که 10 سنتنر دیگه امروز حاصل به دست میارند. گذاشتن به شکل‌های نوی تعلیم، فراهم آوردن شرایط مساعد و موافق طلبات معیار بین المللی برای ماندن تحصیل برای هرچی بیشتر تیار کردن کادرهای صاحب معلومات مساعدت می‌نماید. در ناحیه مومن آباد نیز به این سمت توجه مخصوص ظاهر گردیده در مؤسسه‌های تعلیمی کسبی شکل‌های نوی تعلیم برای مانده شده است. حکمت الله حسین زاده از ناحیه مومن آباد گزارش می‌دهد. در گیمنازیای دولتی ناحیه مومن آباد 272 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. در گیمنازیا برای بلند برداشتن رغبت خوانندگان بهر آموختن فن‌های دقیق و همزمان از خود کردن زبان‌های روسی و انگلیسی و تاجیکی امکانات‌ها موجود است. برای درصد ضروری برای ماندن کارهای تعلیم و تربیت آموزگاران بلند اختصاص جلب کرده شدند. طول فعالیت گیمنازیا را 285 نفر خوانندگان ختم نمودند که قسم زیادی آنها به دانشگاه‌های عالی و میانه کسبی داخل شده. قسمت زیادشان در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق خدمت نموده ایستادند. خوانندگان گیمنازیا در آزمون چهاربینی‌های گوناگون ولایتی و جمهوری شرکت نموده سزاوار جای‌های افتخاری و مدال‌ها گردیدند. در یکی از تیمخانه‌های گیمنازیای مذکور با مقصد تقریب فرهنگ ملی نمونه‌های هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده است. خوانندگان از دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف اظهار قناعتمندی می‌نمایند. من از خدمت‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان منتدارم که برای ما شرایط‌های خوب را مهیا کردند. من در آینده نیت دارم که بعد از ختم مکتب به دانشگاه طبی تاجیکستان داخل شده و بعد از ختم آن به خلق وطن خود صادقانه خدمت نمایم. مأموریت گیمنازیا و شعبه معارف ناحیه مومن آباد بهر آن کوشش دارند که صفت تعلیم و تربیت را بهتر نموده صف اشتراکچیان المپیاد و آزمون‌های بین المللی را از فن‌های گوناگون زیاد نمایند. حکمت الله حسین زاده از ناحیه مومن آباد ولایت ختلون برای برنامه اخبار. بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.